Kumshi benta ban kan tiwi ka kamil ekai po juga Southwest Kasils District. Lembah ka jingil ekai futsal, benta ka sngi ka laipo tarik lebar arjara posau. La plipaj ba, ya ka KNK Football Arena hamo kerwat. Ya ka neka manan nil ekai la pentre da ki arngut ki samla. Ki balabu eka kerteng, kum ki KNK. Haka jingmang pisa kebasan paulak AA, bat bala plipaj ba da ba Jeslan Roy nungsij, kumu kongsan. Rengkat ka jinan lang, ba piwan yang kumu sembut kongsan. Ki bayadan lang ka neka sngi kilong, nadu ki bahaya sem jung ki arngut ki samla ki bala pentre ka madan berkiri orang ba ki bala syak khos ngubha ka jing roi kerpang no samla waldo ni maulat berkum juru ka jing lakai peralok ya ka jing alang la penyait da ba Downing Star marwen ber ka jing kran kublai no ba konison marbanyang Lai Potrik, jong menai March, arajar absal, kedak dan plino ikan kemaran yang nak kai, futsal, jong kiki, no, kini and ki, itu benar sedang dekat out Unurban, bala pli mentang. Ai kepul, sedang ditong. Ajarang mah. Raja bar. Jumut jungi ke jing tumu jungi berman rak kan dia kan madan futsal ko kadang thanji ko long ba kampat don kum kan dia ko kadang thanji tari ko yang kum bang i kadang don ke jing duna he kampat don iku berman rak bahkan wan long ke jing kelah samla jungi makin yo berperut por lagi jilek kai madan football oi kira don kifat artificial turf ko kadang ke thanjungi indre kebelai ni warak futsal ko long ba ni ke jing jar bani yo player penting ngir ngiri kinong lekai lejong abang ye lekai ka football match bahe income da ken bro team le kalawan like 4 plus player de kamlong ko basuk malakas ngi begin yo perlo kadu kata tangun mo de kai ka futsal par ka persuk i kalong ba wadi ngele tang armud ru nya don henriu ndak long mene lekai de kata kalong shua ko kata ka ease of getting friends mo yo getting players kata ka persuk pala ini yo sebar kalong ba kani ke wan kani futsal kapelilat ya borok isnam nadu kena arit samla teiru kila beleka kirang bar kila beleka dekalum ya borok khat kila manusia mentah kata kowe ke bagi sni ta kalau squad merah kata kani ke badan sini sa kowe kalong ba kalong kalat pelaj samla juni kampus leo caka balik pendut por long ya ka por jogi skiwi kam kio pan no ya ngili lekai no ya aware no ka pelat no kini kampus dia abala lekai yang ni pila thai kini siying himon shu ban lekai kini kampus dia nginget bakan long kata kalong kowe kalat jikir kui ki samla ko thanjing bat hoy ya trai kita hi drai par kajing mut jungi bin wara kani kalong ba buat mina shalom kilami pun ko kini ki madan mantal ajan man lagi dong gila pun ki persen kumnung ipoi perkhat wong rak sini ka jingel ekai jungi malang kasni ki madan shalom i ong abangi le kai sini beli ngi mlak ban rak kani kaju ka madan ki samla jungi po ka dong ka thanji te nakata ka jing tumu ngila wat kilat kilunti ngila wat ki investment ki na long ong ki na ka jing ku ni pa jungi mo na pa junga mo pa jungi ngila ngila ya pentre kani madan ka don mentah sau banai baru kasi mizang tray baru mentah si bingila pendep kani tinggal support sau banai pendep madan jadi nak tahu nak jing tu iwe jing lekai football hi bisa sedang yo kani ka idea ban pendep madan Kiba kam crowd kim sejia kani ka dong tan da ka badan kum kini ki kon samla ki badan ka thong ka balong yo ne tu intip hadu mentang yang petip lakin yo nong ni kin du nong handre ka thong ke jing ki ban pendep ka sarkar de ka buram ya kani ka stadium ka badan hangne kala stang na du snem khat kna ispa profum riu ngalalong way na kinorway welcome song yu pi sangma hagi to por bolong chief minister hagi ban rai ban welcome te ka buram
Mau haduk mentah kadang long kumne kumakalong lajan la kini ki ar kiki. Mau tinggal so padong kalong kecing serang. Nya kerpat i bat lembah kecing dan di kini media. Mau yang scam kan di ke Messi. Ya ki kon sam laju ke di dong ka tanjung ni. Kidon ke beradon ke spa ke buram bekanam. Wat nam klat ya ke dong ka tan kumbalong kini ki arngot kiki. Wan sing ki bubun ki tanan ki sap ke bapidan wat nam penden ai lani wat nam shibrat tang sawai hanrei yarap ye ke dong kathan ge jungi ngidang don kam shibun la kalong ban set up hagi ki different create lani kini ki trade ke per la kalong haga tourism sector la kalong hagi jika khayi ke per ngidang kam ki kon samla baken mi shakmat bat ngengek namba kan ke futsal kan dia wen ki lat aikam kan dia wen ki lat kamai bat kan dia weru ke lat kaban penkelapat si sen ye ke jingim je kitu ki balas dang ban ngop ha ki bubon ki jingmelen ke busneu kam kani kan saphalang shekwe pat ki kon samla shekwe pat ki rangba ki bedan ke lat kalanti ki bompatit le si kalanti kumno banya banganget skam ke jing sedang kalong ke bae hanrai kani jika ka mengitip men shwa mo ka ditang ka pentor ba nani jika mo ka kti ka jika ba long term handai ke jing trai stom la deficit ye kani khno kalalong kumni ko magalong nget scam ka men sim jong i kemi e pa e jong kini ibala IT ye kani jika la kalong hakanu kanor komru kibun ki jika hang ni ha mo kuat kidon sibun ki jika ki bahe hanrei bantrei dala deru kim kwa ban ai shi kweiru kim kwa ban ne kwa banong ipi kini ai bekanong ke kubo lar bidan ke jeka watom penlen ai lar pimla ai wai shi ki kon samla ai lat ikiwei baken trei oi kala bandan ke jingmi ke jingsat hanrei ngende banong kuhiau ban nget scam kani ke dei ke weni ki nuksa ki bahamang i baka jeka kam long shu bandrap bandriang de bandan ka rukom berkat ke epat ke alternatif lani ka lat ha ka bagin substitute bakan long ke jingmi bat kan dandru ka lat ai kam ai jam bat nge kmi nanti begitu ki jika bahe amo kurat ke sayeng ki kompleks ki bahe lani kino ki jingte lada ki breu ki long kulit mensem kumalalong ni me e bat pa e jong kini